छि नेपामी देश जीवन हानिको छोले 33 कोटी देवदेवी पिनिगो पूजा या नावयाचनाको दुधासा थिथि देवदेवी पिनिगो छिगु जीवने ब्याक्ल कथाया महत्व खनेदु अतेहे परापर्व कालने सेहे कला संस्कृति तमिको दे थका मसिका ब्याजंगु नेपादेले थासे थिथि धार्मिक स्थल त स्थापना ज्याजंगु खनेदु जजलपा नेपाल च्यानल याने भया जाछो नेवा मसिका स्वयाजना दिपी सकल सकुमी भाज मेजपिन्त दुनुग्ल निसे लस्को सेनाचना जी अनुषा किफुली स्वेबले पूर्व दक्षिण पाखे अले फम्पी लागा स्वेबले पूर्व उत्तर पाखे तड पुखली पश्चिम पाखे यले जिल्ला लागु नेवादेगु ऐतिहासिक नाप सांस्कृतिक रूप महत्वपूर्ण गो बस्ती ख खोना खोकना न थागु या नाचंगु खोना बस्ती पूर्व उत्तर पाखे खुसी सीथे ला नाचंगु था ख सिकाली ख थन परापूर्व काल निसे ढाका भया चंगु नोया त पूजा यागु परम्परा थौ तकना ले नाचंगु दनी थतेहे थौया जाजो सजिमिस धार्मिक रूपमा जकमखो सांस्कृतिक रूप वो नेवादेगु सभ्यताया ल्याखन अति कहे महत्व जागु सिकाली ख उगु ख या त सिकाली संस्कृति नाप सिकाली सभ्यताया उद्गम स्थलीय रूपे नाला तगुदु थोय खेले अवस्थित विस्क महत्व जागु थिथि लोदेगु विषय त कया छगो रिपोर्ट निवेदन आगुदु स्यादिस नेपाल धार्मिक सांस्कृतिक व ऐतिहासिक रूप अतिक महत्व जागो देख थोय दे दुनिन सोनिगया बिस्क कथा महत्व खनेदु नापा सोनिग मानव तेगु बस्ती दे सोयान्य व छगु विशाल दह ख थैगु थापु नदु थुगु दह या त चीन पाखे बिजाम महामन्जु श्री न वेने जंगु पहाड थगु खड्ग पाला थन जंगु ल दक्को पिछया थन मानव बस्ती विकास जागो ख सिम्बु पुराने उल्लेख जुया जंगुदु उगु इले निसेहे थिथि वंशया जुजुपिन्स थन राज्य सञ्चालन याना थासे आपला धार्मिक स्थल त स्थापना ना तगु खनेदु ललितपुर जिल्लाया जाउलखेल 8 किलोमिटर दक्षिणे अवस्थित पुलाङ्गु नेवा बस्ती ख खोकना नेवा परम्परा वो संस्कृतिया बाहुल्यता दुगु खोकना मोहनी नखहनीगु परम्परा तासा खनिमरु नेपाली इतिहासे नक्सिबे नापा चन्द्र शमशेर पाले मतचागु गान थोय खोकना ख थौ पनि थुगु छे म्युजियम तया तगु खनेदु खोकना चिकया नीति न अति कहे प्रसिद्ध गु था ख आपलो नेवा समुदाय देगु बस्ती दुगु ऐतिहासिक काया रूपे परिचित खोकनाया बासिन्दा ते मु ज्यादासा कृषि हे ख दंगोल वो महर्जन जाति तेगु बसोबास दुगु थुगु प्राचीन नगरीय परम्परा वो रीतिथिति थोय जाति तेस क खना तगु खनेदु देन्यंक मोहनी नख हना जंगु इले थनदासा सिकाली जात्रा लगभग कोचाइगु इजुइगु ख नला सोनिगु दिनिसे कया अष्टमिया दिन तक छ थाक हनिगु सिकाली जात्रा रुद्रायनी देवी नाप नाप थिथि देवपिनीगु पूजायाना हनिगु ख थोय जात्राया छोले जला खला वो थितिमी बना फे नेगु वो नकिगु चलन नदु वज्रयान परम्परा अनुसार सम्राट अशोक शस्त्र त्याग्याना विश्व शान्ति अभियान ढाकुगु लुमन्ती सिकाली जात्रा हनावया जंगु ख थैगु जनविश्वास दु सिकाली जात्रा बौद्ध धर्मया वज्रयान परम्परा आधारित जात्रा ख थोय जात्रा दुनि लागु भैरव जात्रा लिच्छवी काल निसे सुरुजुगु खसा रुद्रायनीय जात्रा मल्लकालनिसे हनावया चंगुदु मल्लकालीन जुजु अमर मल्ल
रुद्रायणीय जात्रा सुरु यागु ख इतिहाससे उल्लेख ज्याजङ्गो खनेदु तान्त्रिक विधिकथ पूजा जुइगु रुद्रायणी देवीया प्रसाद ग्रहण या तथासा मानसिक व शारीरिक ले लनावने थैगु मान्यता नदु जात्राया छोले थन आपना आपा भक्तजन तेगु भिड न खन्के फै जिउथो काठमाडौँ उपत्यका छगु टडौँ उपति डबले हे ठो ठोठ्यान डख ओके 32,000 वर्ष निय कुरुवाट अजर कुरुवाट अजर हुँगा ठो खुल्ला जो ठास थाख ठोठासे झी नेपाल त मानव नेवाट ठो डाँडा चुनाजो अपनी अवस्था सुरी क्वावेउ सुरजो ठ्या चाहिँ ठनख ठोठ्यायो ना खोना ख खोना मध्ये न ठो चोखना अपनी क्षेत्रला ले चोखना खोना नाप खोटिचो अन खुइचा खोचो रे जो दु वो क्षेत्र अपनी हिसाबमा चाहिँ खोनयो ना जो ख वो नाड्यो लयो बेग खो नया चाहिँ यंगो ठ्या जुया वो नाम चाहिँ खोना ना जो ख थो खोयावो रे जुन व्याख्या ना जो छो धार्मिक रूपमा अशुभ प्रयोग यादो वो चाहिँ वास्तविकता मखु अन ठो ठायो ना श्रीकाली ख श्रीकाली ढाबले छोरा छ झी ठो संसारै डक्ले नापा ठकली उपनी हिसाबमा ठकलीमा देयु हिसाबमा पूजने पनि ख श्रीकाली ढाबले अन श्रीकाली जुवे कारण चाहिँ संसारै डक्ले नापा दक्षिण पूजेबले श्रीकाली ढाबे पूजे मे पनि मखु अले ठोठासे पनि मेरो विशेषता देउटी छोरा छ ठनी उपनी दु उपनी विषय ठो पुरातात्विक क्षेत्र ख ठो ठय ठन्ठो साइडे न संरचना दु ठया न्यन्न संरचना रुका अले अखे ल्युन्न सौ संरचना अन ठो पिग पलिंगा चोसन त छौ हान संरचना रु किपुनी सुइबले पूर्व दक्षिण पाखे वो फम्पी लागा सुइबले पूर्व उत्तर पाखे तर पुखली पश्चिम पाखे यले जिल्ला लागु नेवाटेगु ऐतिहासिक नाप सांस्कृतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण गो बस्ती ख खोकनाना थ्यागु या नाजंगु खना बस्ती पूर्व उत्तर पाखे खुसिसिथे ला नाजंगु थ्या ख सिकाली ख थुगु ख या त सिकाली संस्कृति नाप सिकाली सभ्यताया उत्कम स्थलीय रूपे नाला तगुदु धार्मिक रूपमा जकमखु सांस्कृतिक रूपमा अले नेवाटेगु हे सभ्यताया ल्याख्न अति कम महत्त्वपूर्ण गु सिकाली खेले 10,000 वर्ष यवनिसे लाना जंगु नोया थुगु थासे जंगु थोलोया विशेष कथाया महत्त्व खनेदु नेपाली उपनी स्टोन एज विकास जुया छौ सामिक रूपमा चुनियो मनोट चुनियो सुरजुले उपनी संरचना चाहिँ उपत्यका वेबला चाहिँ ठोय खोना उपनी सिकाली क्षेत्र जुयो ख अन ठुकै उपनी ठन डोपनी म्यो विशेषता देउटी झे नेवाटे उपनी नेवाटस संसारे डक्ले नाबा लोले उपन छौ जीवन दु छौ चक्र प्रकृति दु लोले न दु उपनी विषय उपनी नेवाटस चाहिँ पटलै आउ चाहिँ ठा ख ठो ठन दुनी उपनी जो लोट दु वो लोड हो साउन्ड बिउटी लोड ख रेडिएसन ट्रान्सफर जिउटी लोड वो कारण ठो संसारे डक्ले नापन्यबाट सम्पर्ले आउ कि जुन स्टोन हेन्से तयाट पनि लोयो विशेषता हो ठो लोयो पनि विशेषता पा स्टोन हेन्से न 10,000 वर्ष नि है वो लो तयाट ख तर छिठा चाहिँ ठुल लोड चाहिँ 20,000 वर्ष नि छे तया छिसा चाहिँ सिकाली रूपमा चाहिँ पूजना चाहिँ होयास्नु वो जुन लिपोया चाहिँ ठिरा श्रीकाली देवी याना डाल सोयासना दिगु ख प्राचीन बस्ती कथा नाला तगु सिकाली ख वो थोय खेले अवस्थित विश्व महत्व जागु थिथि लोतेगु विषय तकया तयारी नागु छगु रिपोर्ट आदासा जाजुले दिपाय युजिटेंगु दु दिपाली पाहकन थोय विषय पुंग रिपोर्ट सयादि फै उकि आयत पल्ख दिपा लिपाछित हाकनस गजाजुले नस्कुसे राजना छिसा सयासा दिगु ख ज्याछो नेवा मसिका जिमिस थौयाको ज्याछोले प्राचीन बस्ती कथा नाला तगु सिकाली ख वो थोय खेले अवस्थित विश्व महत्व जागु थिथि लोदेगु विषय तकया तयारी नागु छगु रिपोर्ट नेवाजनागु ख आधासा सयाजिस थोय विषय ल्याउँदनीगु रिपोर्ट
थोख्या त लो पुजाया सुरुवात जुगु थाया रुपेन माने ना तगुदु थुगुलु त्यान्चो को तुवगु ख थाइगु जनविश्वास दु अथे हेजुया थुकिया त त्यानचो माजु न थागुया थन निया निथ लोया निहने चना थ्यान या त थासा लुए लाना वनिगु जनविश्वास न दु थुगु देग थासा लिपा थनय स्थानीय बासिन्दा तेस निर्माण याको गु ख थाइगु मान्यता दु थुगु देगले दुने चंगु थुगु लो त भिंगु रेडिएसन पिहा वइगु ख थन बलि भिगु प्रथा खनि मरु थुगु देगले पूजा यागु छोले फलफुल तया पूजा या मागु खनिदु ठो चाहिँ संरक्षण जुलर या ढासा छि नेवाटे एउटी सभ्यता जुन तरिका चाहिँ 32,000 वर्ष न्य कुरवा टजिया रुंगा डु संरचना डु सभ्यता चाहिँ छिसा हाना वना ये ल खप जुन तरिका विकास छ त अन्तक एउटी सभ्यता एउटी सुरुवात चाहिँ छिसा थनय ढ्या चाहिँ केनफे प्रमाण त चाहिँ छिके डु र वो प्रमाण ढे ठन जुइपटी परम्परा जुन खेती परम्परा एउटी पूजै परम्परा बिपटी छौ चाहिँ थन पूजा ठोठासे चाहिँ हिंसा चले मजो थन फलफुल चाहिँ पूजा एउटी विशेष र म्यौ पूजा न परम्परा वेपटी झिउ हाकमुस्या वल्चा टु ठोसवट चाहिँ मुख्य पूजा थन एउटी ठोसुङु चीज चाहिँ युज म्यौ चाहिँ ठो फलफुल युज का वो कारण नेवाड चाहिँ हिंसा मरोड एउटी विषय प्रमाणित एउटी विषय थ्वे देगा या पिने मेगु छगा लोन तया तगुदु थौ सोया 10,000 वर्ष न्यव निसे हे नेवाते स सुर्तेय जन रिसा जुइगु व चाइगु लो कथ थुकिया त कया तगुदु विज्ञान थुकिया त क्वार्स थाइगु ख इले बिले चाइगु थुगु लो पाखे मनुते त मागु किरण अर्थात ज लिथयावना शक्ति प्रदान याइगु ख थाइगु न पुष्टि जुइ थुंगु गुदु उकी उबले निसे हे उगु लो या त पूजा आजा यागु नाप नाप लो या शिक्षा कागु याना वगु जुया चन अथे हे देगले दुने चंगु सिकाली लोते फुये सिना न चया तगु त्रिशूल थे जागु संकेत न खंके फई थोय संकेत या आधार हे त्रिशूल देगु गु ख थाइगु मान्यता न दु थुगु संकेत या त द थाइगु ख अथे थाइगु वा जाके थाइगु कथा ख थोय सिकाली परम्परा कथ लो पूजा यागु परम्परा यागु ख थाइगु थापुदु थुगु लो या त थ्यान्चो माजु व लिक्क चंगु लो या त फुचो माजु थका थाया तगुदु सिकाबु नेगु चलन न थन निसे हे सुरुजुगु खनिदु सिकाब हो एउटी वो डक्ले टडौ फेगा फे मध्येले डक्ले टडौ फे मानो ठो उगु टाइमे ठो उपदेगा चाहिँ सोनिगले डक्कस्ता न सटा चाहिँ फे नकि उठा चाहिँ थनगा ठो चाहिँ छि नेवाडेस मनि मानेले ठन जात्रा जी उगु इले चाहिँ थन सिकाबु सटा चाहिँ डक्कस्ता न सटा ठन यज्ञ यही असोमा यज्ञ रिया वो यज्ञ श्रेयका ठन चाहिँ फे नका चाहिँ डक्कस्ता न लिट छोइगा नगु ग्वारा नायागु उगु लुङ चाइगु खतना खोकनाया स्थानीय बासिन्दा तेगु नीति नुगु विषय थासा अवश्य न मखु देन्दस मोहनिया इले जात्रा हनावया चोपी खोनाया गुथियापी च्याम मिजामस्त पेनु तक वना अनया निग लोया त पूजा यागु नाप नाप उगु लोया विषयले शिक्षाका मागु चलन्दु थोनिग लो मध्ये छगलो सुर्तेय ज पाखे रिचा जुया थहे चाइगु जुया थुकिया त अनुसन्धानकर्ता तेस परावैजनी किरण लो न धागु यानावया चंगुदु अथेहे देगले दुने चंगु सिकाली लो या त थुगु जात्राया छोले सफा याना चाम मिजातेस पूजा यागु वो शिक्षा कागु याई निहानी थ सिकाली लो या नाप्पो चना पूजा याइगु कारण चामहे मिजामस्ते त किरण अथवा द्यय शक्ति बनि धैगु थापुदु थथे निहानी थ पूजा बनि पिन्छ छुन कथया स्वामा भगत्यामा नाप नाप मेगु थिथि कथया मा थिल थासा छुहे फल सै मखु बरु माहे बना पनि धैगु मान्यता दु अनि यो संगु परम्परा मध्येले छौ चाहिँ ढज्या रे छौ मुज्या ल छौ चाहिँ हलिमली ज्या रे जोदु ठो चाहिँ कुडेस माने पनि छौ जात्रा दु अना चाहिँ खोना माने छौ जात्रा दु वो ढंगा चाहिँ केपु पाखे माने पनि केपु एउटी ठो हलिमली जात्रा चाहिँ चौवा एउटी मुख्य जात्रा ख थो छगु अचो चाय पुगु खख थुगु देग या छचा खेर दया थे नो त पलिस्थाई ना तगुदु थुपी नोते चया तगु आख परा पूर्व काले चया तगु पानी नि भए अथे थैगु पाले भया आख ख
थुगु देगले दुने खोखना बासिते देगुडेन पलिस्थाई नातगुदु थनचंगु सिकाली लो या त ठ्यान्चो माजु व मेगु लो या त फुचो माजु थका निमतता केया कथन कया तगुदु थु कथ विशेष प्रकार लो दुगु अले वही लो या त पूजा याइगु चलन खने थौ सोया 10,000 वर्ष सोया न्यवन्ने से न्याना चंगु खनेदु थन ख्वापा प्याखन केनेगुया थुगु प्याखने मु पात्र महालक्ष्मी खसा हनुमान भैरव गणेश कुमार व मेमेबी ल्यापिन खन्के फै थुगु प्याखने महालक्ष्मी महिषासुर्य त वध याइगु ख स्वस्थानी बाख नापन स्वाफु दुगु थुगु प्याख या त नेपाया अति कहे पुलाङ्गु प्याख कथन काबुया थुगु प्याख लिगु इले हालिगु मी संस्कृत भाषा वो पाली भाषा न बाक जना चंगुदु अथेजुया उगु प्याख लिच्छवी कालीन जुइ मा थैगु अनुमान दु थुगु प्याख सुरु याइगु थे सिकाली ख हे ख थोय खेले चाम मिजा मस्तेस सिकाबु नकिगु थका सकसित फेबना त जिक्क फे नकिगु ख थुकुनुहे सिकाली प्याख लिकिगु याइ थथे बिस्क कथा महत्व वो थिथि कथाया संस्कृति दुगु सिकाली संस्कृति हनिपि खनाया नेवातेस मोहनी नख धासा हनि मखु खनाया प्याख वो नोया त पूजा यागु संस्कृति या त निरन्तरता बियाजुङुदु नोया युग सुरु जुसे निसेहे नोया त पूजा यागु संस्कृति हनावया चंगु अनुमान या फैगु आधार न युगको हे खनिदु थगु हे मौलिक कथाया संस्कृति या त न्याका बया चंगु खने खालई मजु थका न धया तगुदु दु चिकया नीति प्रसिद्धगु थ्या खोना नेवा सभ्यताया नीति जकमखु नेपाया हे प्राचीन सभ्यताया केन्द्र मध्ये छगु ख थन हे दक्ले नापा सहकारिया विकास जुगु ख थो छगु यलनगरिया दक्षिण पाखे अवस्थित ऐतिहासिक बस्ती ख थनया संस्कृति भेषभूषा नापनाप थनया बासिन्दा तेगु रहन सहन अति कहे प्राचीन खनेदु थतेहे थिथि आख्यान व इतिहासीय तथ्य कारण खुखना प्रसिद्ध जुया जंगुदु थनया सिकाली देवी या त ध्यानसो माजु नापनाप थम्मर आजु न धागुया थम्मर आजु या त थर्माकर जुजुया रूपेन व्याख्या नातगुदु नापा दह जुया जंगु काठमाडौँ उपत्यका जिन पाखे बिजाम महामञ्जुश्री न थगु खड्ग पहाड या त पाला थनचंगु ल पिछे थुङ्का दक्ले नापा थोइ खोने मानव बस्ती देखुगु ख ग्रन्थे उल्लेख जुया जंगु खनेदु थगु हे मौलिक परम्परा वो संस्कृति दुगु खोना ये यल वो खुपे सोयान व्यक्त कथया प्राचीन बस्ती दुगु खोकनाया सभ्यता वो संस्कृति जिपि सकसिगु नीति रोचक खनेदु थनया थिथि जात्रा बोती काइपी पात्र पिन्सा पुनिगु विभिन्न किसिमया वेशभूषा अति कहे अर्थपूर्ण खनेदु मुख आठन लिबठन दु ढ्योथो कुदेश सभ्यता छौ दनि वो जुन पुरातात्विक क्षेत्र दु वो पुरातात्विक क्षेत्र आना 400 चान्चुन्द्रो पनि देगा वो छौ सरे दु वो टाइम यो दिएसे ख शिलापत्र न कुदेश त आ चुयारौडु ले वो कुदेश त उठखन न्याना नेपाल सरकार या खसा नेवा सभ्यता यो सुरुवात चाहिँ छिस थन बिफोका थगु हे मौलिक विशेषता भेबिउगु जात्रा न्याकिगु खोना नेपाया छगु विशिष्ट संस्कार दुगु नेवा बस्ती ख तु चिकया नीति प्रसिद्धगु खोने उत्पादित चिक थ्याथासे बिक्री वितरण जुया जंगुदु थुली मुवंगु कलाकृति व सम्पदाया जगे नयाँ नाते फतथा सतिनी जीव जिगु मसिका सदा हे लेनाजुनी सोयादिल प्राचीन बस्ती कथा नालातगु सिकाली ख वो थोय खेले अवस्थित बिस्क महत्व जागु थिथि लोतेगु विषय त कया तयारी यानागु छगु विशेष रिपोर्ट थुकु जाछो नेवा मसिका छित गथेताल अथेहे थुकु जाछो पिन्छ प्रत्येक बुधबार बनेश गुताइले वो रिपिट टेलिकास्ट शुक्रबार निनेश निताइले वो हाक्न प्रसारण सोमबार सुतेश चिताइले नेपाल च्यानल मार्फत सयादी फै वही कथा थुकु जाजो छिकपिन्छ नेपाल च्यानल युट्युब न सयादी फै छुना कथाया छ्यात सुझाव नीति सपु तयाती त इनाप्यासे जाजो पाखे जे अनुसाना भाया भनेको उज फनाजना नेपाल च्यानल निरन्तर सयाजना दिस सुभे